Prije 4 godine Mario je s prijateljem Krumislavom Budiselićem 24 sata gurao automobil težak tonu i tako po prvi put ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Podvig je ponovio prošle godine, sam gurajući džip težak 2 tone. Propisanih 1609 metara ili 1 milju prešao je za 15 minuta i 21 sekundu, obarajući tako postojeći rekord za punih 5 minuta. Granice ljudske izdržljivosti očito su postale Mariova obsesija, pa posljednjih dana naporno trenira kako bi u Guinnessovu knjigu rekorda ušao i 3. put. Namjera mu je sam gurati automobil puna 24 sata. Znači ja moram njega u 24 sata pregurati više od 30 km. Ako meni padne kiša, ja moram obarati. Ako meni padne snijeg, ja ga moram gurati. Znači jednostavno ako odredim određen dan, ja to moram napraviti. Ovaj automobil možda izgleda maleno i lagano, no raditi s njim bilo što cijeli jedan dan, osim voziti ga, nije naravno nimalo jednostavno. Volim kombinirati dosta različitih treninga. Nemam striktne vježbe što se tiče odlaska u teretanu, nego jednostavno kažem dolje u Core Gymu je koncipiran trening na traktorskim gumama, čekićima, sajlama. Znači uzeli sve najbolje vježbe od svih strajkera, pančara, boraca, teške atletike, gimnastike i sajlu u jednoj. Mariju na treninzima pomaže Stipe Bekavac, Ultimate Fighter koji je nedavno na meču održanom u Opatiji osvojio titulu i pojas Kralj ringa. Znači vidjeli smo sad vježbe gdje je Mario trčao, ja sam ga povlačio, odnosno gura. To simulira guranje automobila što njemu treba. A do pokušaja obaranja Guinnessovog rekorda Mario mora postići idealnu tjelesnu težinu. Zadnji put sam imao 115 kila, sad sam pao na nekih 102 kile. Jednostavno ne mogu ići na nekakvu veliku kilažu, nego moram, to mi je nekih 100-102 kile mi je savršeno općenito vezano za moje guranje. Ako mu pođe za rukom, Mario će srušiti rekord Amerikanca Shirte Furmana, vlasnika 35 rekorda i apsolutnog Guinnessovog rekordera. Pa ja se sad iskreno nadam da ću jedan dan na Shirta Furman samo nazvati i reći dobro stari u čemu je problem. Već si mi skinuo jedan rekord Fastest Mile gdje sam gurao džipa. Sad ako mu skinem ovaj rekord, onda mislim da me jedan dan bude nazvao i ne, mislim da je čovjek veliki sportaš. Mario će postojeći rekord u guranju automobila pokušati oboriti u svibnju. Bivši farmer tvrdi kako će nakon toga u mirovinu. Naime, za sad se više ne planira upustiti u slične poduhvate.